Namanya buturang akhirnya merama sa baro may dapat talabi kita nanti tengah mati mo ne kami binakan ni kuah kita buat binakan talabi kan tuh ada betul kon binaka ne Bakers Fresh breakfast crackers kami kayak sangat habis kita kan binakan Bakers Fresh breakfast crackers kita udah segini loro juga ni bangku bikin ni kan sangat juga ni rongo nanti tengah mati ni tapi kami binakan nonton tuh betul kon itu gue bikin dah enak kayak dapat sarapan tuh ne yang pakai gue enak tidak nggak mati orang main tidak tua main tidak usah bangku tuh nunggu bekas sabun kon habis kita yang kara maka itu yang tuh mikir nasau tuh lili tuang kok. Kok biskuit lenggur bina kayak. Sono bakas sama doku tuh mau ikut aja usin kila bakas iya, nah malah telah ngago, nah total na rawon ini secondary school rugby. Iyo, Western Zone, Eastern Zone, bata kena Southern Zone. Oh, reda tong nang gitu ni, gitu nama ki. Iyo, nama tong go na Eastern Zone, na rono taruh bina QVS under 18. Iyo, rono sota kena tim ini LMS under 18. Iyo, rono gitu sarama na rara may mata patudu. Luku buto. Iyo, non reto raratiko na ngoni buli may QVS. Dona cibina ketugur siguro tomo ya, we? Na travel sombo LMS under 18 melaki sota bi QVS under 18. Mana non reto rara sarang may mata. Nanggi tonggo. Gitu. Orang ini bila taltunga be indora tabalen tahu, gitu taltunga nama tim lelin under 18 be tabalenggi o tuvika. Orang ini bila be tokari boleh main na kalau nggak kuah. Right. Main Western Zone guna under 18 Duvu College era uno sota patakina tim ini under 18 ni Ratuna Pula. Oh, talin juga. Ayo, kamu nang South Secondary, Rauno Soto patakina under 18 ni Kornibuli na Botua Level College. Mana? Iyo, na tim ini natambua under 18, Rauno Soto patakina na under 18 ni tim ini Tabua College. Ya. Na soto ni ngoni buli. Iyo. Na madongo, na was in secondary school. Iyo. Na deans. Oh, dari mana bikin rangon na terubo, ni tumu-tumu na susu. Bukan ni nor toko na lubenta sa toso tak sarchu bata ketingin tan gitu lubenta na ko balat sa chura patu ibira sa chura dins sa chura under 20 baru tunggu South Africa rata nga omari sen kay lewan sa 20 sa break chura no pa katumba nin rua ya sa nin dewa sarchu nga ni Flying Fijians na ida bata sa na tubuka nor sang na dorbondong gitu mer lewan na tiba sa bondi man din mo wait na dins Oi. Mo vina katsara ni lo ko Kita bawa sinyo. Pertama nga menunggu buli merah tuh ke mena kelas indua kena kelas sono form 1 kena form 4 tuh ke secondary school. Asi junior kena may wenu may buah. O checker kena mayo nunggu sih so ko yang kasih begitu. Mulai ni ko yang karam tuh tambani agriculture melo may buna. Mulai tiko kena mulai buli lo may buna high school. Oi, menunggu tahu tuh kami wenu na sangkai sare lo may buna agriculture mo sali tita mo. Ako sa tira kena bitano tiyo sa manibeka bisa di ba tiko mo gitu Tia salah tu lagi kita tiko na TV pakai mutirintik. O tia satu ni bewo na mangir mo na be nesis me kuning gitu ande me simbale tau kalau di kerle buli. Santo na kena musibeu. Mata ni singa se mata ni temo sini buli do kena na lige. Daru bato boleh tu ke daru. Na liga usia satu ni kela na lo ni lig. Gitu ngai ni gora masa kukuwa. Mata ni ndo nungu mata ore na andre ngugo. Elo mau bakati ndo na toka itua. Kaya mo tiko mo le na ngugo. Ora to. E bakato ngugo ngango nango ningi sosota ya. Ngoni. So kaya rawa to kami na andre ngugo le sumay bale sa ubostaki. Satu ni berto ikura singatan leong gitu. Kaya bakos sanang kita lego. Sana lista le ratuluki. Mo si biau. Yo bo undi man din mo karata ngana single ti bula-bula. Kaya jadi pakai bola cuci noka ya. Pakai bola seram misalnya gitu na tim ini. Tim ini dua. Bisa pakai pasal bukan dia gol. Pasal bukan dia om minggu balik. Kaya bukan yang gitu juga tadi benjin nono itu ba. Frank Lomani bench. Maka tua. Kira na apa? Ngai ngono ko kenda rusin ngai dengu. Na epai sa sabu ko to. Oh nanu besar dari tahu no. Sakatu juga na kacir rugby. Akatu juga na kacir rugby. Ya na kurni buli ko. Okoy pakai bibi kurni buli to mena korre. Ya sa samge musici head teacher cuma na kurni buli ko. Ni be kurni buli ke ya sanra to. Sarang gitu cuma na kacir rugby orto nggak sana cu. Oh iya. Donang ngono ni tibrek orto sa tibrek tu na kasini buli. Saya sarong kasini buli. Masta. Masta dalai. Yo apa bisa? Oh kira-kira yo. Kita tuh nembakin gua minta tuh sakit cerak. Siapa montok menonton macam gua? Iyo, kita lebih kurni bulu gua. Kita lebih kurni bulu gua. Kita tuh na ngoning dia, kurni ngoning dia. Sen kita tuh gua sartung gitu. Kita tuh kan gitu sewa reju. Ya mereka apa bahasa? Karena kalau single ibu nggak kono ngoni bang single ibu yo. Nonton gitu tuh nggak ngono kira kadibi ramai. Teko mo muntingnya mena anta 9, beli atau besar na anta 14. Kadibi ramai na anta rapola raw non ritutu. Non ritutuin na ngoning gitu. Mulanga besar uniform na tututin. Oh santo nusa.
ngono sarane pa singale sa kadito na na loudspeaker. On tuh gitu orang mana? Iya, sarang gitu orang. Oh, barongo. Iya. Itu semai. Iya. Ratus kita sarang mana ba boy sarang ma indur tu sarang pakar di mas tante lain. Buno. Iya. Sa kira-kira cuma nonton tu head teacher. Iya. Na yang pakai go menta tu sang gitu orang kabian nakai. Ayo Saka! Ayo! Sana tengbu misalnya nanti kita kena nonton tu anda naik. Ni sana tu si ko ngai ni tu kono mana ada merua-rua. Iya. Pati kena nomor tutu. Right. Aku sana pola sarju. Sakraya. Mai boy tu semua liu. Ikon tu tutu tau. Aku sa kendo undur. Oh, wana. Dulu sendo ko ikon forwards. Ya. Oke. Mai seto ki. Yo, iku sa kendo. Aku sa kendo huka. Oh, mai. Orang sarju nggak mai. Iya. Ikon forwards. Nomor 2 katakan nih. O nga sini bulu ko na ngano tarangiran, tarang ko na tan, Iya. tarang non ri. Tutu. Isa reji ko nga sini buli. Iya. To nang ngone may mulu ko pangani ko ni reji ko nga sini. Muli. Tahu tuh enak nonton ibu lu orang mata kali boleh bagus. Buli so buli ada ni ngone ko kitchen. Iya. Kono na ri ngani ko nga sini buli, reji ko ang bora sa lu sotan matan raw nang ko so bela. To sar to sik man ngone buli, to sar no. Ala ke cukup main. To sar ngone pa ta ke ko sa sik ko nga sini buli. Mai, to sa ko boy. Adu sa sinra ni buli ka to sarang mai liu. Debe dam. Oh, nanti aku sako kitchen. Kenapa nama itu tuh? Tuh sako aku sako nama tadi benua. Boleh tahu apa? Namanya kok? Apa benar dokor? Apa nama bodoh kita dong itu kino tamat? O kana uno que dejan do to kilo taman. To situ namanya boy. Ini so do kila tu kako taman. Iya. Taman ando kana kan do tu ko rumah dalu biang kucione. Apa kan re? Iya. Iko na no mai tutu. Iya. Pakabanwa. O iko na materi banwa. Lu nanya Indo singa. Iya. Iko na do rambeta na mena ngona na to. Iko na no mai tutu na materi banwa. Iya. Gai taruin ko ga sini buli mas tantelai. Iya. Gai sin taruin ko na da no mai tutu na mon rakabi. Iya. Ko panganin ko ko mas tantelai. O da na boy. O na ko sa ko kitchen. Da no mai tutu. So eu sa na materi. Bang le muna ko Bang ko mas tadele. Kenapa lihat tangan masih sardo kun. Tulungan was-was ini kita rabi bubura. Overseas based, local based, Borno based. Na wala sa to na karon ra sa na may ke nagre na kamo demo. Na kami binakali ko. Tapo binakali ko mo. Na vito ko binaka. Na Baker's Fresh Breakfast crackers.